بله تماشاوانین هیجا ایرو ام لباجار ایله یعنی لباتمانه لگنده کورکه لجم قبر شیخ فخر الدین ارناسینه کرم کن ام هرن سر قبراوی شیخ فخر الدین ارناسی لسال 1910 لباجار مردینه لنافچه امیدیاته لگند ارناسی هاتیه دنیای شیخ فخر الدین به اصل خواه جمردینه لیبله جبر کل باطمانه به علم و ارشاد مشغول بویه بناسناوه ملا فخر الدین باطمانی آنجی شیخ فخر الدین باطمانی هاتیه ناسین مالباتا شیخ فخر الدین جعالی حضرت حسین و سیدن شیخ فخر الدین د 6 سالیا خود قرآن ختم کریه و د 14 سالیا خود جبوکو تحصیل خویا علمی تمام بکه هاتیه هرما باطمانه و لبا ملا حسن تلمیزی خوندیه جملا حسن اجازتا علمی استاندیه پشتی اجازت جی لگنده بلیدره دست بملاتیه و مدرستیه کریه و بسالان درس دایه فقیان پشتی دمکه جوه گنده چویه ناوندا باطمانه و المزگفتا مزن ملاتی و وعیستیه کریه شیخ فخر الدین جبو تصوف چویه جزیره لبا شیخ محمد سعید سیدا دست به تصوف کریه لجم شیخ سیدا تصوف خو تمام کریه و جی شیخ خو خلیفتی استاندیه شیخ فخر الدین کتابین بدع زمان سعید کردی رساله نوران خوندیه و پر لبن تأثیر وان کتابان مایه و جی بدع زمان سعید نورسیره مکتوبه کی شاندیه د مکتوبه ده خواستیه کو او جی ببه شاگرد بدع زمان استاد جی جیره برسف دایه و جبو موفقیت شیخ فخر الدین دعا کریه شیخ فخر الدین گلک برهمین هیجاج مرهشتنه و ناوین وان برهمان اون روجا اینه و نمیجا جمعه كشف الغطاء في حاشية امتحان الأزكياء درة السدف في بيان أصناف الحرف الترصيف في علم التصريف الاستنارة في علم الاستعارة إساغجي في المنطق رسالة الودع الاعتصام حاشية شرح العصام على الفريدة في البيان مفتاح الجنة في أذكار الكتاب والسنة ذو الفقار الحيدري في الدفاع عن الشيخ سيداء الجزري القول السديد في بيان حكم السيد بالبندقات المتخذة من الحديد شيخ فخر الدين جعالية فقهية بويا مشهور جبر فيك أهل في هرمي وقالك عالم برسين خوين فقهي جويد برسيان شيخ فخر الدين جي بأوايكي نفسكي برسف دا وان برسان قالك شيخ وعالم لبا شيخ فخر الدين إجازة استندنا وكي شيخ نور الله سيدا شيخ عمر فاروق سيدا شيخ باقي سيدا شيخ قطبة يلدز شيخ قطبة حامدي بروفيسور دكتور عبد الكريم أنالان بروفيسور دكتور محمد خليل تشيك بروفيسور دكتور عبد العزيز باكي دوچنت آلیکار دكتور نصرالدين بوللی مفتي مردين ايبري جلال يلدز مفتي جنيد خافشوت شيخ فخر الدين د 62 سالیا خو ده
di sala 1972 de çûye rehma Xwedê. Xwedê Teala me bide xatirê wî.